Lag Lepoglava jedan je od najvećih lagova u Hrvatskoj s više od 110.000 stanovnika, rasprostire se na 602 četvorna kilometra i obuhvaća 13 općina i gradova Varaždinske županije. Svi potencijali tog kraja navedeni su u regionalnoj razvojnoj strategiji. 4 mjeseca 152 ljudi radilo je na izradi lokalne razvojne strategije. Ona predstavlja strateški dokument u kojem su navedene sve mogućnosti razvoja područja Laga Sjeverozapad, koji obuhvaća 13 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji s više od 110.000 stanovnika. Prvi i osnovni strateški cilj je u stvari razvoj poljoprivrede, što je i logično iz analize i razgovora sa svim sudionicima, da u stvari tu leže najveći potencijali, upravo zbog toga jer tu i najmanje koristimo potencijale, a postoje. Znači, mi smo samo izračunali kad bi samo 50% zamijenili domaće hrane sa uvoznom, znači uvoznu zamijenili domaćom, da bismo ostvarili značajne prihode i gdje bi onda se podigla cijela kvaliteta cijelog prostora. Tu se radi o višemilijunskim iznosima, tako da kad pogledate, te mogućnosti treba u stvari koristiti. One se onda reflektiraju na višu kvalitetu života, što je drugi cilj, a treći cilj u stvari koji je poveznica ova dva je da se sve to mora napraviti uz održivu djelatnost, odnosno da uz očuvanje i okoliša i krajobraza. Na prvoj javnoj prezentaciji neke lokalne razvojne strategije u našoj zemlji ujedno je naglašena njezina važnost kao dokumenta koji otvara nove mogućnosti za privlačenje sredstava Evropske unije iz mjere 19 programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. Strategija je, čulo se na njenom predstavljanju, uspjela objediniti stvarne želje, potrebe i ciljeve lokalnog stanovništva. Zadovoljstvo mi je i na tome reći da još jedanput da smo to proveli putem javnih rasprava, tako da su mogli učestvovati i sudjelovali se gospodarstvenici, udruge civilnog društva i naravno svi ostali koji su našli svoj interes u tome. Ono što bih posebno htio napomenuti, da jedna ovakva strategija je obvezavajuća, ali ona je živi organizam. Evo, ona je nastala, ona će se razvijati, a nju dalje i moramo mijenjati ovisno o našim potrebama prije svega. Ali ono što bih posebno naglasio to je da samo o nama ovisi da ovu lokalnu razvojnu strategiju pretvorimo u život, pretvorimo u potencijal koji ćemo iskoristiti prije svega Fonda Europske unije za razvoj cijelog našeg kraja.